ni ukuvuga rero muri guverinoma arenga iyome Bunyoni ntuzi uyu nguyu Prime niyo ngabo Gaspard Baratuza ntuza uyu mugabo ndakugarika uwo batazira ndakugarika ndetse ibyo bicocoro byose ni kudeta yari igiye kuba ikaba yapfubye squat ikindi ni ma 200 yagambanye itanga ruswa kugira ngo ibigwanisho biri hariya babituraguritse teste ya Yihutirwa gusa yo kwereka ndayishimiye no kwereka abarundi ko muri imwe ubwo harimo impene hakabamo n'intama squat ni inzego zitandukanye z'indongozi bahamagaranye bati ni muze tubahe ibigwanisho mujye kuri radio nkuru y'igihugu mujye kuri televiziyo y'igihugu muhite mukomerezaho Igitega kwa Neva no kwa Ntare Rushashi. Ikindi mureke kubeshya abarundi mureke kubahenda mureke kubashyira mu gafuka imvugo rimwe ngo mubeshye abana b'Imana. Barundi ntihagire umuntu babeshya ngiyewe ndi Profete General Marita amakuru yose Yesu ayampa mu kuri no mu mwemu ari ayo mu mubiri ari nayo mu mwuka. Tera agatebe wicare tuguha amakuru y'ibyabaye. Niba hafungwa abasirikare barenze 40 kandi ari agisida yabaye ari umuyaga nkuba bivuze iki? Niba misiri haguruka mu muriro idaturikijwe n'uwo muriro ikagenda ibirometero 5 ikagwa mu muhana zikagwa mu mabarabara, umuriro wahindutse imodoka irasama misire puku. Niba perezida Neva ageza saa 6 z'ijoro akaba ariho yandika mu masaa 7 niho je nabonye igisi abwira abantu ngo ni mureme aho umuriza bene gihugu bahaturiye. Niba ushobora kumbwira ngo ni umuyaga nkuba ushaka kumbwira ko uwo muyaga nkuba ibigwanisho biba mu butaka abinjiyeyo mwese murabizi ibigwanisho bicukuriwe ikinogo mo hasi bashyizemo ibigwanisho bashyiramo n'umuyaga nkuba ubiha ubushyuhe cyangwa n'ubiha ubukonje cyangwa bari bahororeye ziriya teremos ziba mu ubutare buhingurwamo bombe atomike. Wasanga abarundi bari mu igerageza ryo gukora bombe atomike nucleaire ugasanga byagenze uko onye. Mureke guhendana mureke kubeshya bene gihugu nukuri by'impamya nka general. Hani iri turika ryabaye hari abasirikare barizi 100%. Hari abantu bafite amakuru sapurusa kiza kukubwira ko CNDD-FDD harimo ababizi kandi harimo n'ibinyoma kandi batanahuza nabo ubwabo ntabyo muri bubone kuri TV ngo bajyane yo cameraman bati dore umuriro wabiteye byajuku bakora igenzura babimurike jamais. Ntabwo bari bushyire kuri televiziyo y'igihugu cya radio y'igihugu nta kinyamakuru kigenga cyangwa imiryango mpuzamahanga nta ambasade z'ibindi bihugu. Iryo turika ryamenywe na Gaspard Baratuza mu minota 30 ribaye. Gaspard Baratuza yarari mu muyaga nkuba yabaye amaso y'igisoda sawa n'umuvugizi w'igisoda ariko ntabwo ako kanya wari umaze gukora igenzura ngo mare gukora analyse n'ubusesenguzi byose uhita umenya ngo bibaye nibi oyaye. Cyo ni kinyoma cyambaye ubusa buri gihe utananyumvisha. Abantu bari guhunga ijoro ryose abantu bari kwiruka ijoro ryose mwebwe ngo n'umuyaga nkuba wapi umuyaga nkuba barundi babuze umuyaga nkuba baracana haha bagakupa amatelefone barayabura biguma bicika. Hama rero umuyaga nkuba niwe waje ujya mu gisoda gusa sava nta kibazo ugiyeyo se ugera mu mpimba. Nabahaye amafoto y'abantu bari mu mpimba kuko nanjye bari bayampaye abari mu mpimba banyohereje amafoto hari uwo byaciye amaguru hari n'undi byakuyemo amaso muzagenda mubibonera cyangwa namwe mwagiye mubibona. S'il vous plaît tureke kubeshyanya no guhendana.
ndakengurutse ku muntu wahisemo neza gukora sabone cyangwa subscribe ku Mbabazi TV gatatu, abari muri Canada, Australia, abari muri Amerika, bari mu Burayi, abari muri Afrika by'umwihariko Urundi, Rwanda, Tanzania, Kenya, Uganda, Kongo Kisasa, Kongo Braza, mwese ndakengurutse. Imana iduhana umugisha kandi bazigame, kandi nakurikiranye mu bantu bakurikira Imbabazi TV gatatu. Nanjye narindi gusenga mu ijoro, nta wahuriyemo n'isanganya. Imana ibaha umugisha. Narabibabwiye ngo abasendidedefudede bagira ikinyoma gihatse cyagikuriye ibindi binyoma. Ntagira imbonera kurivuga hano ngo numuyaga nkuba wabiteye. Kiriya ni ikinyoma cyambaye ubusa. Mu Kinyarwanda baravuga ngo ni ikinyoma cya serwakira. Umuntu ngo yitwa serwakira wari uzi kubeshya cyane kuruta abandi. Sahizi ntihagire umuntu bahenda, mwabaye mute, ntihagire umuntu babeshya ngo numuyaga nkuba ngo wateye ikambi ya Kamuha kubastinga. Nabaye Kinanirade, yendi barabara ntazigo mvuga, nabaye ku Musaga, Impimba hiri ndahazi, ikambi ya Kamuha bayigabaho igitero nari impari, mu kiringo kigira gatatu abajeni bahashiriye ndabazi. Ntagira umuntu babeshya ikambi ya Kamuha ninjiyeyo, abahafungiwe mwese murahazi. Ntagira umuntu rero uza ngo abahende. Niba sendidedefudede iyo yemeza ko aba bantu by'abari umuyaga nkuba wabiteye, abantu 40 barenga b'abasoda bafunzwe gute? Abantu 40 bafunzwe, ndaje mbaho ukuri koko amakuru mbanyafite. Abantu 40 bafunzwe bakora mu by'umuyaga nkuba. Abasoda 40 bose mu ikambi ya Kamuha bakora mu by'umuyaga nkuba. Kinyoma cyambaye ubusa. Ntabwo aba basoda bafunzwe niba buvuga ngo ni umuyaga nkuba, ngira ngo iyo ni impanuka, nta n'uwakabaye afungwa, ahubwo mwakabaye mureba bene gihugu bangirijwe ibintu byabo, kuko habaye ubusuma. Hari amegrenade yasohotse, hari ibibombe byagiye bisohoka bigwa mu mazu y'abantu, bigwa mu mabarabara. Ngira ngo amafoto mwagiye muyabona. Ngiye rwose murantunga, umuntu ubu wasanga hari utarabimenya ibyo ndi kuvuga, wasanga hari umuntu utaramenya ibyabaye. Ishanurira. Ariko nagerageje kubaho utuvideo tubiri dutoya k'iminota 7 n'ak'iminota 8 ko mbahe sample yuri kuba. Ariko ntabwo nari mfite amakuru, ntabwo nigeze nkofirima ngo hari kubibi. Nababwiye ngo umuntu wese abe maso, turaza kubikurikirana. Iyo biba ari umuyaga nkuba, yari kuba ari impanuka, bari kubabarira bose, kandi bari gufotora bakabishyira cyangwa bakabikamera bakabishyira kuri televiziyo y'igihugu RTNB, barangiza bakabwira bene gihugu bati ngiuko kwisanganya yabaye, nta mwanzi watwinjiriye. Iyo biba ari ibintu bizeye, Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye ntabwo aba yanditse saa 6 z'ijoro yihanganisha bene gihugu. Kereka niba bo ubwabo bari bateguye iyo mpanuka bakayitegurira hagati yabo mu badede, bose bakaba bayiziranyeho. Ariko ibyo ntibinashoboka. Neva mwabonye ko yanditse mu masaa 7 z'ijoro kuri X ye avuga ngo ahumurije arihanganisha abene gihugu bagiriye ingaruka n'ingorane kwiturika ryabayeho y'ikambi ya Kamuha. Mu Burundi ababizi neza iyi base niyikuriye izindi muri Bujumbura yose. Yenda buno Gitega bajyanye ibintu ntazi ntaramenya, mugabo ababizi kambi ya Kamuha ni ya kera, irimo icyabwenge. Ikambi ya Kamuha niyo kambi igezweho, ahubwo iyi kambi ya Kamuha ngira ngo yaba yahuye n'ibibazo. Navuga ngo mwebwe mukaba mufite amabanga mukibitse. Aba mwafunze mwabafungiye iki? Niba koko ari isanganya yabaye bafungiwe iki? Ikindi nacyo nimunyumvishe muze kubisobanurira. Ukuntu ziriya mbunda ziraswa n'amamodoka manini. Murabona ziriya modoka bashyiraho misile nk'iyi mbunda
irasa hakasohoka ibirokete bigeze muri 12 18 bigenda bitandukanye. Ni nk'umucyo ukuntu igisasu kiba kiri mu muriro kikavamo kidaturitse kigashyuha mu muriro kikaza guhaguruka kikajya kugwa ahantu ntikinaturike, ari umuriro ugitwitse. Mwese ari abagiye babikinisha, ariko ntabyo nkushutse, uzashyira urusasu mu ziko ruhita ruturika direct, ntabwo ruhaguruka muri wa muriro ngo rujye guturikira ahandi hantu. Rero abasendi DDFDD genda bahinyuye, nukuri murabeshya muri abantu ba mbere bazi kubeshya. Gaspari Baratuza watangaje ngo ngiye nkubaze nyakubahwa umuvugizi w'ubushikiranganje bw'igisirikare, nkubaze ntiyarari mu kigo, ntaba mu kigo. Mwese muzaho Gaspari Baratuza ataha naho ikambi iri. Gaspari Baratuza mu minota 30 iturika ribayo yahise atanga itangazo ko ari umuyaga nkuba uteje ingorane. Donc iperereza ryari rirangiye, igenzura rirangiye, ubundi umuntu aranatenyenya akavuga ngo hari iturika ribayeho mu kigo cya gisirikare ariko turi mu iperereza tumenye ikibiteye. Ahubwo mwebwe mubwiza ukuri abene gihugu imvo ingorane yabayeho, kubera ko niba mubyibuka Imana yari yavuze iri barabara rijya ku Musaga na bisi za Musaga, Imana ibabwira gutaha kare. Koko nari narababwiye nti hagati ya saa 12 na saa 1 mumbwire ko atariho byabaye. Mugabe ibi ni umuhonjo, ntabwo ibiri inyuma birahinda. Ahubwo Imana yagira ngo yo yereke igisagara cyose n'abandi bapinga ko ibyo mupinga mwe muba mutabizi. Ari gihe duhanura ibintu umuntu akajya hariya akikarakasa ngwe muri kometa akantu kangwe ngo rubuga narusiba ngo naruhagarika. Jewe ndi kuburira abantu, ndi gutanga imburi ngo abantu bikingire. Ubuse abo byahitanye mu mpimba nibyo byakunejeje, rero we wajya gumbwira ngo ni impore. Aba basoda bagiye gufungwa nibyo byakunejeje, we wajya gumbwira ngo ni impore. Iki gihombo Uburundi buguyemo nibyo bikunejeje, we ujye umbwira ngo hora. Acha honga. Ni ukuvuga ngo mubwire abantu barekane n'ububeshyi. Impamvu ari ububeshyi, ntushaka kumbwira ko ibintu biturikira muri kambi ya Kamuha bikagera mu Ruziba. Ntushaka kumbwira ngo ikambi ishobora guturika yenda n'amasaha 5 agashira n'10 yashira bivanye n'ibigwanisho birimo, ariko hazamuka urubeya, nta misire izamuka ngo ijye kugwa muri Kinanira D cyangwa Kinanira E kandi ivuye mu muriro. Ibyo bintu ntago bibaho. Sinizi by'igisirikare, sindi n'umusirikare, ariko abasirikare hano barahari badukurikira, bazaduha inyishu cyangwa se bazampamagare bambwire cyo abanyoherereza audio banyumvishe banyemeze cyangwa se ntibananyemeze, ariko basigurire uburyo misiri iraswa n'imodoka umuriro uyihagurukana ikarenga ibirometero 5 ikagwa mu bindi birometero nk'10 ari umuriro uyitwaye. Ubwo abantu ntibakwiye kugura imodoka, bakwiye gucana umuriro mwinshi, kuko niwo wahenduka bakajya batama ibisasu, umuriro ukabibastinga mu gisagara aho bashaka kubimena hose mu gihe cy'ingwano. Ubwo bajya bacana umuriro bagafata nk'ikamyo bakayitwika cyangwa bakabitaba ahantu bagatwika, ubundi bikirasa bikajya byirasa, kuko biriya byo nta n'ubizima. Ikindi nuko ibi bintu nta muntu wari kujya kubizimya, kuko iby'amasasu nta ubizimya, nta wakwitamo. Niki cyabihagaritse? Ko nta mashusho, nta video, nta kintu kigaragaza abasirikare b'u Burundi barwanira mu kirere, mu mazi, ku butaka, yenda se bari kujya gutabara. Nta numwe twabonye, ngira ngo nta nuwo muza kubona. Icyo cyegeranyo cyabereye hehe nyakubahwa Gaspari Baratuza? Ni ukuvuga rero ni ikinyoma cyambaye ubusa. Hano yenda se turarasa ku ntego tubabwire twebwe amakuru twarose cyangwa twaronkejwe y'iri turika ryabayeho, ariko mu by'ukuri hano urubago rwabaye
ngira ngo perezida w'u Burundi n'ubu umutima ntabwo urasubira mu nda ari kubona ko ibyo umuntu yamubwiye ari byo ijana ni ukuvuga rero ikindi cyihutirwa nabasha kuguhaho akarorero cyangwa urugero. Ikambi ya Kamuha muzi ko habamo abasirikare bafitemo ubuzima bwa misi yose, hariyo n'abafite abagore koko genda bazi kandi ndahazi. Ikambi ya Kamuha hari ikigo, hari n'amazu y'abasirikare ku ruhande. Aba basoda bose ko ntawe byahitanye, ntawe watatse, ko ntawe adekaraye, ntawe arekarame, ko ntawe ahunze. Ni ukuvuga rero hano hari amakuru azajya hanze. Hari abantu baba bazi gucukumbura nka ba Pacifique, bashima Manda, bazi gusesengura, bafite n'abantu babaha amakuru mo imbere. Ibi bintu bazabishyira hanze ukuri kose muzakumenya. Kandi ngaha honde icyo nzi cyo mu Burundi, nimushaka ntimuryama mukondora zose. Ibi bahisomo, hagira ikintu mwigamo, hagira ikintu bibereka, hagira ikintu bibamarira, kubera ko wewe ari igihe umuntu avuga yarangiza kuvuga undi nawe akaza akavuga. Cyakora hari n'ikindi cyanwenjeje, Abeli Buhungu azihane, yabeshya abantu ngo ari kwa muganga, ari mu bitaro ararwaye. Ariko nje natangajwe no kuntu amasasu yatangiye kuvuga. Nje kubona mbona umutipaje ari muzima, ahise yicara kuri kamera, yari yarembye. Bakozi b'Imana, mwere gukinisha impano y'Umwuka Wera, mwere no gukina n'ibintu bisa n'amarangamutima y'abantu badukurikira, badukunda, dutangirana amateraniro tukayasuzanya. Rwose Abeli Buhungu uzasaba imbabazi, kira ni ikinyoma. Uzabwira abantu bagukurikira usaba imbabazi, kira ni ikinyoma. Ngo ahambere yavuze ngo ndi mu bitaro ndarembye, hari ababikurikiranye bamucometse ibintu mu mazuru. Ntukisurire nabi ibintu by'uburwayi rwose mu nyungu za views, mu nyungu z'abantu bakubwira ngo ngwino kuri channel yacu. Ibyo bintu n'ubukunguzi, ibyo bintu bisura nabi. Jewe iya yikampinguramo ngwaye narembye, nyuma amasasu yavuga nkahita nza nkicara kuri kamera ngo nari nababwiye ngo murebe ngo ubuhanuzi burasohoye. Cyakora ubwo uragaruka, uze kugaruka nibura ubwira abantu uti Imana yahisinkiziye kubw'igitangaza cyabaye mu Burundi, Imana yahisinkiziye. Iyo ni inkuru imwe rero nabonye nayirantwenza mu Burantunga. Ariko nigarukire umujyi wa Bujumbura, narababwiye ngo uri mu mazi abira, ni impanuka nisanganye. Impamvu navuze ngo hari ikambi ya Kamuha, ndetse buno navuga ngo iba ari base militaire ishobora no kwakira ibintu mpuzamahanga, ariko kubera ko iri muri Musaga, muri zone y'abitwa Abatutsi, hagiye habaho ko ibintu bimwe na bimwe babikurayo, ibindi nabyo babikwepesha ku ruhande. Kuko jya amakuru yose rega narahabaye ndahazi, ntihagire umuntu mbeye. Ntabwo rero iteye imbere uko yakabaye iteye imbere, ni nubatse uko yakabaye yubatswe. Mpamenya ko n'ikibazo si uko uwayihashyize ataragamije kurinda Bujumbura, yari abigambiriye anabigamije. Ariko iri joro prime niyo ngabo. Kaspari baratuze, ukuri murakuzi. Uwo ntakemera yenda utazi ukuri, nindayishimiye. Ahubwo mwe mutubwira uti hari abantu baje gutora intwaro, yenda bagiye gutera kudeta cyangwa gufata iradiyo y'igisirikare, habaho ihangana ridasanzwe. Hari abantu nka kuriya mwabikoze 2015, basohokanye inkoho muzirasira mu nzira, habaho ihangana ridasanzwe. Ibyo yenda mukaba mwashoboye kubikavaringa, sava, amen, rwose good, byiza cyane, nta muntu wishimiye amaraso yaseseka. Ariko ukurikije ishusho jewe nabonye ko bimwe abantu bavugaga ngo bazakirinda, ntacyo muzarinda. Uriya misile zimeze kuriya, urubeya rumeze kuriya, ibiturika bimeze kuriya, ubwanwa bwapfutse umunwa, zambonera kure zajorewe, nazo zabuzayo zicira, nayo zimirana ba nyirazo. Ni ukuvuga ngo hageze
ingwe imbwa ziranyika, cyangwa hageze intare imbwa ziranyika. Uko niko bimeze vraiment. Ahubwo Perezida Neva, ndakuburiye, urupfu rurakwegereye, urupfu rurakwegereye, uri mu byago, uri mu mazi abira. Kubera ko mu Burundi, mwibuke mwese, igisoda ntikiri hamwe, gipanze mu bice bitatu. Hari igisoda gishyigikiye kujya muri Kongo, hari n'igisoda kidashyigikiye kujya muri Kongo. Hari igisoda gishyigikiye ingoma y'abahutu, hari n'igisoda kidashyigikiye iyo ngoma y'abahutu. Byose biri kombine mu bibazo bihari by'ubukene. Imana idutabara. Ni ukuvuga ngo hano ikintu gihari, M23 doroni zayo, amahera n'ibiturire byayo nibyo biri mu ndongozi z'igisoda. Ubwo ugiye kuvuga ngo ndabeshya. Ikindi, hari indongozi cyangwa se abayoboye igihugu bamaze kwakira ibiturire simusiga byo kugambanira igihugu. Ikindi, niba mudashobora kugira ibanga, haza intwaro, Neva akavuga ngo haje intwaro, haje doroni, ndetse ukajya ukabona baravuze ngo bibitsa aha, ngo biraha, ngo abarangije imyitozo naba, ngo dufite ibi n'ibi, ngo twebwe ngo turi gukora ibi. Ibyo bintu byose ubu uri kurangira umwanzi. Narababwiye ngo kuva mufunguye Bunyoni, ishyano n'akaga biraguye, kandi ntacyo muzamubwira. Yego, impamvu nabivuze, Bunyoni ntabwo ari impuhwe mwamugiriye, si n'imbabazi mwamugiriye, ahubwo uwaremereye Neva akamwicaraho akamutsikamira kugeza afunguye Bunyoni niwe wagukozeho. Niyo mpamvu nababwiye ngo CNDD-FDD muri uku kwezi kwa kane haraba iki. Rero iya nyuma y'ukwa gatatu, iya mbere y'ukwa kane, mwabonye ibyabaye. Bujumbura umuriro watse, ibara riragwa, umukarura uratoboka, ivumbi riratumuka, ibyago birasandara. Umuntu rero akibaza ngo eske hapfuye bangana iki mu kigo habayeho iturika, harimo abantu mu buryo bwabatunguye, hakomeretsa abasirikare bangana iki ko byari bibatunguye. Muvuge muti twari turi mu nama, turangije kuba mu nama, yenda se hari n'amatelefone twari turiho, hari ikipe naka yari yapanzwe yo kujya gukora ibintu naka, hari abantu bariye ibiturire naka byo gukora ibindi naka, yenda mubonye idirifirinze mubihinduramo ibintu byitwa umuyagankuba. Abenegihugu none tubabwire ngo iki? Nimubabwire ko ari umuyagankuba. Ubu ntiyabuze umujenera umwe wabipfubije aravuga ati jyewe situbihuriza ko ntitubyemeranya ko. Nihaza rero umuntu ukubwira ngo Bujumbura ngo habaye ngo umuyagankuba ngo wateje ngo isanganya, nta GPS ziba mu kirere cy'u Burundi, byabereye he ko batabitweretse? Nta cyogajuru na kimwe u Burundi bugira, tubyemere ntacyo. Ikigo cya gisirikare nta kamera kigira ngo turebe amashusho yafashwe, ubwo rutsinga rushya cyangwa iyo multiprise cyangwa prise iteje akaga. Ikigo cya gisirikare nta kamera kigira inyuma n'imbere. Njyewe ko nzi ko ziharira, shika niba baraziranduye, mugabo zirahari. Kandi n'ugwaruka gwaba gwaragezeyo muri 2015 igihe bababwiraga ngo nimuze gutora ibigwanisho kugira ngo babafatiremo, kandi ari nabo babatumyeho. Mwibuke ndetse n'iyo uri mwibarabara riva ku Musaga hano ku Musaga ku gituro cya Musaga hariya nyine muri station uje muri ville, igikambi ya Kamuhu gicaho ukabasha kureba mu marembo hari izi ndabyo cyangwa se amashugwe y'amahwa.
ibyo bintu rero ni ibintu abantu bahenda abandi, ibyo bintu bibera ahantu hakabisanganya nka ririya, ntihaba amafoto, ntihaba ikintu na kimwe kereka bene gihugu ngo batuze. Ni ukuvuga rero igisoda cy'u Burundi kubera ari cyo mucunguzi w'igihugu, kubera ari cyo kigomba kumena amaraso Uburundi bukabaho. N'aya masaha hari abarundi bari bazamukanye amaboko n'ubuhanga n'ubuhangange bwo kugira ngo babohore igihugu cy'u Burundi. Biza kurangira habayeho kudahuza, kutumvikana. Icyo ni kimwe. Icya kabiri kibazwa kandi ndi gukurikirana ni M23 yahaye ruswa bamwe mu badede no mu ndongozi z'igisirikare. Habaho kwibigwanisho bababwira bati muzagenda mutegeme ikibombe kimwe byose biturike, ku buryo M23 yabiri hafi gutera igihugu cy'u Burundi. None ikavuga ati hari ibirwanisho biraha bishobora abarundi bashobora kwifashisha, ni mubanze mu bihonye. Iyo ni inzira imwe. Inzira ya gatatu nuko haba hari iyindi sanganya yabaye yo kutita ku bintu kw'abadede, ugasanga hari ugusaza kw'ibiri gusaza batigeze bakura mu bubiko bakabivanga n'ibishyashya, urumva bakaba basangana mu bubiko buto, noneho RDC cyangwa se Kongo Gisekedi yabaho ibindi bikoresho bakabivanga n'ibi, nabo bakavanga ibindi. Nka kuriya muri gereza bafata ubucucike, ukasanga gereza yakira abantu 100 n'irimo ibihumbi 4, ni nkako biba byabaye. Nanone ugasanga muri kambi ya Kamuha hari ibigwanisho byinshi byagiye bigira ubucucike, noneho ukabona kubona ukuri bubisobanure ngo ntabwo twigeze tubikurikirana, ukabona mu bene gihugu ntibiri buroke, ugahita uvuga ati bene gihugu byabangirije kandi biri bubangirize, kandi ikosa ari twebwe basirikare baraducishamo ijisho babone ko tutazarinda igisagara, tutazabarinda kubw'uburangare. Reka tuvuge ko ari umuyaga nkuba, ariko itsinga z'amashanyarazi zitwara umuyaga nkuba ntabwo zituruka mu Kanyosha, si zo mu butaka, si n'izica mu bihome mu mazu. Ahantu hari ibikoresho nka biriya, umuyaga nk'ubugira amafizibure akuriye ayandi, ku buryo iyo habaye ikibazo byikupa. No mu nzu yawe baguha gatoya gasanzwe, iyo habaye ikibazo birikupa. Igikorwa nka kiriya kirimo ibigwanisho, ntushaka kumbwira rero ngo ni impamvu hano hari ikibyihishe inyuma. Narababwiye ngo nimutege, iminsi yo ntihagarara kandi iminsi yiragenda, ariko ari uwahunze akagaruka, ari uwagize ate, ari uwahunze akikomereza, icyo nzi cy'akari inyuma karahinda. N'ubundi bitebe bitebuke, ibara rigiye gukoroka, kandi rigiye gukoroka. Sebarundi we ngira ngo buno yenda ari gutuza cyangwa se ari kuruhuka, ariko sinibaza kweri, sinibaza hano hari ikintu kidasanzwe kiri gutegurwa, n'icyateguwe n'icyapfubye. Kuko ibi ntibibaho, ntushobora gufata ibibombe nka biriya ngo ubure kubibika mu buryo bwizewe ukunda bene gihugu bawe. Impossible. Mubeshya abandi, Profete General Marite ntimumbeshye. Niba muvuga ko ari umuriro, nimubyerekane mukoresheje amakamera yari ahari n'ibyogajuru. Niba mwemeza ko ari umuriro, mwifunga abasoda mubahora ko ari abagwanyi, ari abaroberi, ari opozisiyo. Oya, nimubareke nyine, ubwo ni isanganya y'umuriro. Niba mwemera ko ari isanganya y'amashanyarazi, nimwubakira ababuriyemo amazu yabo yangiritse, bikorwa remezo n'imiduga yagiye yangirika n'abantu batandukanye n'ababo, mushyiremo nk'imiliyaridi imwe murengera abarundi, kuko nibo bahazahariye. Kandi ibyo bintu ni iby'abasirikare, ni imisoro y'abene gihugu. Nimwe mwagize uburangare bwo kuba mutazi gutandukanya umuyaga nkuba n'ibigwanisho.
of course birumvikana. Ngira ngo rero tugiye gutohoza A B C D Y kandi amakuru turayabazanira. Mureke kubeshya abantu rero, ariko iyi ni Imbabazi TV gatatu tunabashimira. Asante.